Elektrovojvodina će isključivati potrošače u Novom Sadu, Kaću, Futogu i Čeneju. Novi Sad od 10:15 do 11:15. Ljermentova 2 do 16, Antona Čehova 30 do 32. Kać od 8:15 do 13:15. Deo naselje iz pravca Novog Sada do ulice Petra Drapšina. Futog od 8:45 do 13 sati. Železnička Dušana Košutića 36 do 66A, 1 do 39. Grmečka 45 do 57, 56 do 102. Save Mrkalja 23, Milana Vidaka 27 do 67, 22 do 58. Zdravka Čelara 29 do 91, 28 do 58. Bosanska Joakima Vujića, Nade Dimić, Marka Jelašića, MB Spremo, Agroauka, Pilana Klanica. Čenej od 11 do 14:30, Međunarodni put 243 do 255, 314 324. Socijalna ustanova za stare osobe Mini Farma.